Kayitesi aina abana babiri nagira ngo bona akabonsya obarukuratira obuhabuze bw'abashaho. Ogu akazara omwana we w'okubanza atari kumanya ngu aina akakoko ka siriimu konka abashaho bakamuhwera okumutandikisa emibazi bukiri kare. Okija kukimanya ryari ngu oine akakoko ka siriimu? Nkakimanya yarabaho emyaka 2. Okija kukimanya ota? Naza omwirwariro. Kitebeze? Nagiire omwirwariro bankyebera bangambira bankansoringa kuza kukamanya kuketegyeza nkakamanya nazaire. Obu arukuratira obuhabuzi bw'abashaho omwana wa kabiri nayonka kandi taine nshonga. Nkazaara omwirwariro okuzaara omuka noofa. Ekishoborero ekyo? Nagiire omwirwariro omwana akashitami omunda konka nansi yankoraho tinkumanya izina konka kankoraho yandeberera gye bakankozera muzaire. Nansi wankaye irwariro niryo rihe? Karuganga Nyamutanga. Okay. Mbwenu nitumusiima? Nimusiima munonga munonga. Kandi ninsiima na Nansi Constance. None wakaruganga? Akayamba omwana munonga munonga. Okurugyara Kayitesi waba oine akakoko ka siriimu okagirenda okuzaarira omu mikono y'abashaho ni kikuru munonga. Akata kugenda ry'oruzingo yamuhamu muwogo omuntu w'okurira. Niwe wabandiza? Nkamureta arwaire mbwenu kareeba mpumbaze kumukiza amaani kuriya bakaba batakumanya ekyari batakumujanja konka kunamanyisire Karuganga mbwenu natunga okuheereza birungi munonga mbwenu nakugenda saa 8 nibankoraho. Kayitesi nangira kugira ngu iwe wanoyonsya kandi oine akakoko ka siriimu ekiine kubanza kweyihaho ne stress. Ekiri kubahabura bareke kwerakirira kandi bareke kweta stress kandi ngumuhero eshaaha yoona ntiija kukira emibazi niija kwija tinkubahabura ekindi bareke kwerakirira baramutse abaana baabo babeefube n'omu maka gaabo mbwenu bakure bayekunda burya babireke. Oine emyaka ingahe? 28. Kayitesi natura niba kandi taine akakoko ka siriimu. Omwami nawe aine akakoko? Oha. Omwami wa taata w'abaana? Taata w'abaana nyowe kuza kumushwera taata akaine n'obu turi hamwe we takaine. Ekyo mukibasire muta? Tutwire hamwe konka kuza irwariro mbashanga takaine ataine. Ogwo omwana omuto wakiine natakiine? Amuzire bamuha treatment ekumutangira. Hati ogu nkamuzaara okutamanya akari nkaningi dojinga munonga nikigitinde nindeeba ngu ninye nashoboka okubaza okutwerekayo konka hati kunamanyire kunakuzire nkakimanya ogu nimwerinda munonga. Ogu nasiima nyina ab'okumuhuumuriza n'okumubeeraho. Abazaire baine okugumya abaana baabo kandi bakabakansoringa bakagarukira haihi habwokuba nyowe kunaakimanyire tinakishereka maama ati nyine taata akafa nyine maama konka maama kunaakimugambire yangira tiiwe okubanza yanyesitya haihi abaana banje yakwakira abakunda hati nikuri na maama. Mukora murimo ki? We don't have business. Ati nubaho ota? Mwene ndi omwana ntasi nanye ekinkushaba nyenda mukitwere nk'abarwaire turondere ntasi twareebere muki abaana baitu. Tunga ningi yashobora okwenda kumukwatiraho nibasa kwikirira anamba nakushome yanje abw'enshonga ya privacy na n'ebindi 085 ashatinina 00 ashatinitano 085 ashatinina 00 ashatinitano nare 085
06 eje namba iri mu mazina ga Senyumu Gideon haje ikintu cyone cywa hayo kuruga mutima nsintu kusima bukwezi ahandi rukundo egumeho twayikirira Kabaru Moses urukora na Uganda Cares ekitongore kiri kureberera abantu abinako koko ka sirimu kandi inshonga y'abakazi abarukonzi abinako ka sirimu okunuko yagishobora hati Simagarinti omuzire tine nshonga yona ekumuzibirira konsi y'umwana we ya owabo inaka koko ka sirimu oyino mwana n'ikirungi omuhereze amabere ayonke mwana yaheza umwaka gumwe tumwiha amabere twaheza kumwiha amabere omuzire ntumugambira harengaho wiki mukaga amugaruze omwiraro bamwiheho eshagama barebe yaba inaka koko ka sirimu yinga yaba takiri n'ikirungi munonga okugerera abiragiro by'abashaho omwana ogu ntumwihaho eshagama emirundi nkena wiki mukaga myezi 9 mwaka gumwe na wiki mukaga na no mwaka gumwe n'icweka abazire bona ntubagira ingu omwana ogu yaheza kuruga amabere harengaho wiki mukaga amugaruza mu irwaro bamwiheho eshagama kandi mwaka gumwe n'icweka amugaruze bamwiheho eshagama ekwerukayo ejo niyo tukofaminjiraho yaba iraka koko ka sirimu ninga yaba takoreki yaba takine ogona nagirango hari emibazi yo mutano erukozesebwa abakazi abinako ka sirimu nabo abarukonzya embozeji neshazamo ebyona ebitene bimanywa nane bigambwa ngo mukazi uinako ka sirimu tarukonzya 2030 tukwenda mwana wena kuba nazarwa ainaka koko ka sirimu ekyo nico kiroto kitu nkabashaho na ekitongore cy'amagara omunsi yona na no mu Uganda tukwenda mwana wena kuzarwa ainaka koko ka sirimu kandi abashija bine kuyambaho abakazi babo okureba ngo babinenda babashedekerezeho mu iraro bekereza akakoko ka sirimu kandi bona bashangwa binaka koko ka sirimu babaze bikirize batandiko mbazi abwa TV West ndi Senyumu Gideon.